Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Pulau Menteri Ramba ke Jilau Kanrat ke Sangma ban pendo pendam no Shisundan ya ke Meghalaya Gaming Act aja akual pertemuan wanra ya kasi ya kana para kani kade hedian bagi Joint Action Committee jang kasenjok kirang basnong na Thamri Boy District kilawani kendu yu sangma rikat kising phalang kiba kenthop ya ka KSU HNYF FKGGP ya lor kani kamat babun balang ki persya ya kani kaan haba kren sikra pathai khubor uba Ferdinand Secretary JAC haka joko por ubalong u President KSU na Thamri Boy Laitu kalong kabastanat haba ya keren baru Menteri Ramba ka Jila na maula keren syah khamajki baul ong balada ki padba ki babuan na kalang ki district ki menjur ka sarkar kala pentikena ban pensangeno ya kania kumbak lai lomba kilat patai kebor tiki tayo blalet ladon ka kunhun kowi ka kompeti ka bang ilaya seng hamte po nongpo lomba ka jingya convince ka sejuk ki nong basnong Thamri Boy kumju lang ru ki paraseng balang nadu ka Khasi Student Union napo Boy ka Federation Khasi Jintia Garo People but ka Hindu National Front nilai tli giseng sejuk ka basnong nilai form week committee ka bang ilaya penbet ba ngilong persya ya kan ka tem khalai ka mereka kasino de lashim ya karai ru ba ngin kendo yo Menteri Ramba taski kembelong menta but ngin ya ai ya kadorkas ko jungi ba lomba kan dorkas ngi yo ya keren markhamat di alor kan kan tem khalai mereka kasino de wat kaji kendo jungi mentaski kalong ke ba sultanat umar liang tu Menteri Ramba ulah keren syai bet ba kadai kaji ya persya jong ki paiba hi borok nak bo ka Thamri Boy bat kumjuru nak kiwi ki district hi borok hawe ka jala jungi Long ni yang ka sarkar berkumjuru ya ki cabinet minister Bansyong Kerki hati ki por bat hadu mentaru penpau pensyai sengi ba ulap sengi no ya kane ka jing ai license ya kane ka kasio tam khalai ru shom committee la klain lomba KSU lomba jong ka sekmi kumjuru nak district ru ngilai ya budin ya kane ngomong ba kamdon ka jing ai pemai NOC ru kadon bat ka jing sinaru kadon bat ni lapoi hatu ka ba niyo chitip ba kinong tap ya ki license ru ban apply license ru kladon de kane boro hoj klayai andre hamantai man senge ya ktai ya ka julong ya ka kasno hi kalong be pelat kena ba kan ma shu ban bulong nomor ba naliang Menteri Ramba hi ban pau bet na kamdan ka jingi menjur ko ba nari boy ban ka jalai bro boy kan namla bulong ya kane ka tem jalai le kasno shibunta boro hi ga jalam de tam sik jungi ka jing so persya jong ki paiba hi boro ka jing so kta jong ki niam ki boro ki balang ki bodon apo jong ka jela jungi boro namar ngi syong hangne ba kadai na po rivoi lane kana para malada ubriu apply license unio na po kana para ngam kinamla on persange la u apply license miam dan u apply license po shlong kalong kumta de kane ka jing kran jungi ru kalong ba ni ora ye ki paiba nyora juga iseng balang per berkumjuk ki runiam bat kumjuru ka bakta ingi ka de ka bagila itu yangi kum ka jela ka betip de tublei de kata di gawai ka ba ki borok ki jela ki itu ingi kum ka jela Meghalaya kata de kalong ka ingi ka ba ban kata ndrei ladangi phaipat ya ka e badai ka kasno hapo district jungi la ka de ka apsil district tu ka shrita ka kerteng kam pinyo i shipun ki jingtuna jungi ladang ipai ikun samla ki badon kami ki training center ladang ipai ikun samla ki badon kami ya ka jaga puli ka babiak ladang ipai ikun samla jungi ki bla shanghop ho drugs ki mongdon ya ka jing petin lenti yo ki ban kelab mun no telong kita ki bangi yo man ya kran mentas gi Menteri Ramba kum ka jing ya kran menta kalong bai ka jing sange shisundot hendai na tharai namar kadon ka act jong gaming act na tharai ba sarkar kan ya hin ko por support ban penstu paiba balada ki paiba hi kirang don be ya ka jing persya ya kani ka kasno la ne ketem khlai namla ban urlong hapo ka district riboy la ne ajla jungi